Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, Ito nga ro din iruging iba sa papagayam na ito'y pagkasalitaan ni Roldan nga na Paul 1. Happy birthday. Dear Manong Nemi. Liman atawen ngagdandan na kami agasawa ken ni Marisa, idi tagpa-check up kami ti doktor. No asino, ti adda, diferensya na kada kami, agsipud ta, jagmet laengin masikugan ni Marisa. Adan bukod mi nga balay, napintas ti trabaho, awan ti problema manon nemi agsipud ta, awan pengarot anak mi, panakkalin ti sweldok manon nemi, ket no iyawat ko dayta kini Marisa, siyempre, i-budget na. Dua kang matlaan, bayad ti kuryente, bill ti danom, saan kami nga kaskasera, tadamat bukod mga balay, maintenance ti kotsek, yan, gasolina, awamat ti madi nga bisyo, ta saan nagagsigarilyo, uminom sa paminsan, uminom iti arak. Tadarag iti kundaway manon nemi nga uminom kam nga dua iti asawak, sakam to agpatukar ti sweet music iti stereo, sakam to agsala nga dua. Nakaragraksak kami iso na laing tawang payanak mi. Kaya dudumtengen manon nemi ti panangibaga ti doktor ti resulta ti examination. Nagsanay kami. Dalahan niya kiti para kay patpatangnan manong nemi. Agpadpadakam ket din nga da diferensya na. Ngayon sa anak, asal nagliday. Imbis na maglayang kalbasan ti panagsanay ko, sa ako'y narakop ti asawak. Marisani, kang kanawin tamat nga magbaga. Nga sa amot layang kat nga ti anak, iti mang kumpleto ti ragsak na iti agasawa. Sang kadi? Mabalin tamat agbalin nga naganak, iti asinuman nga anak. Sang kadi? Saman. Kasi raramidam. Nga panagkunak ket mapapausan ka no nga agbaling nga ama. Tanawa pandag pasyar kadagiti gagayem ta, kakabagya. Ket talagang nga mapapaos ta no nga manguba, mangkarga, magisarsarita, magiayayam kadagiti ubing. Sa ti awag ta kada ko kadagiti anak. Ure ko mano kaanakan uno ani dita ket anak. Itultuloy ta. Tagbalingan na siya kadagiti ubing. Orisang ubing. Mga dapta, kayat mo? Kayat ko, no kayat mo? Nga masinot at apanta. Mangpili ta kadagiti kabagyak. Uno, kabagyam. Mangalat at dua. Kabagyam, kabagyak. Lalaki, babae. Kernoawan ti mangadap, mangpaadap. Mabanta di baya ampunan. Saanin? Umanay latan nga
Mapanta iti ayan, kita atong ubing. Mangayab ta, ti kasasarita ta. Mangted ta ti merienda. Mangted ta ti igatang natarwatan na. Kasya. Kansalang ubing. No diket ta. No asinuan tinamnaman tayo nga kasapulan ti pabuhor na ipayan ta. Kasta nga rin tinaramid mi ti asawak manong. Mapang kami kadagiti baya ampunan nga saan nga mangampun no diket mangted ti donasyon. Ket no gaayam ton manong nemi digiti ampo o digiti ay adda ti baya ampunan. Mangayap kang tumeten iti maysa wano dua. Nakasarasarita mi. Mangted kom tumeten manong nemi malaksit ti donasyon mi iti baya ampunan pag-iintarin minto na kitubing. Pag-iintaran minto ida. Nga mangted kadakwad sa gaysa. Mangted kam ti hamburger, wano french rice, nabungunin. Yan. Sagdi na magkam no kamanong nemi no asin no digiti ag birthday. Nga ada iti baya ampunan. Magidonar kami iti taraon ken kastamaten nga mangted kam tumaten iti regalo. Kasta ti araramiden mi man. Kat naragsak kamlat ta. Iti may isang alda manon nemi adda imay nga babae nga adda uba ng ubing. Kada kami. Apay, Mrs. Sir, sana ka, Mrs. Miss. Iso na lang ta mistaken. Anak mo na ita? One, sir. Dua pa lang ang bulan na. Sumarik ka. Ala, tapnosan ka matangan nga, mangubay ti anak mo. Ipa-adapt ko kumakada kayo, sir. Ano to, ti ko, arwatin nan. Adapayan na, nakaready nga, pagdidyan na, nukas pagarikan lang, no kayo tiyo. Masapul nga ang ako, may isagana pa nga, nasiyat iti, nga umunat ti, adoption na papers. Tapno, at ganan tayo, nga ito yung ubing, lalaki babae. Lalaki, sir. Kat masapul nga, madam. Kasi nung artaramidan tayo, sir. Isublim to kada kami. Kalpasan ti 3 days. 3 days? Alat na ka na? Jennifer. Nairistron. Sampay, sir. Dikat kahit nasa onda kapton ti mangiristro. Nga may surot na pilyado mi. Un, sir. Kasano nga napasamak nga nagpasngay ka nga balasang. Interayan naggenubyok, sir. Anak trabaho genubyom. Standby. So nga di bagak kang kuha na, naman si Kukak. Anak pa nakasagana ko na taon pagtrabaho na. Idinipas nga ko ning pakaamok man kang kuha na ngimsan na ginayat nga may kinita. So nga napanunod ko, nga itid ko kada kayo, tamok ng gawa ko kay tanak. Kan sana ko na nga, manidayan nga mangitid ka na kayo tanak ko, kaputamok. Nga da kayo ti, makaitid kan kuha na tinaran niya nga masakbayan. Anat aldaw nga pa na kayanak na? Imbaga naman, no? Naala ko tinagan na, aldaw ti pa na kayanak na. Nagsublikan to after 3 days. Tapno, adarag iti pirmaam nga papeles, kadento mapirmaamon, alamin tumitan tubig. Sige, sir. After 3 days, agsubliak to.
Inaramid mi nga rod manong nami tinasken nga mamaramid. After 3 days, sabi mat ka maura yan. Honey, anya nga tat napasamak. Siga man kidi. Dati mo inalat ti contact number na. Tapno matawagan ta, no anyat napasamak. Sa bagay, damot pa'y oras, baka madamdama, at danton. Ngayon marabi imat langin manong, awanin tinauray mi. Kabigatan na manon na mi nagsubli ngem saan na nga kadua ti ubing. Ta anak mo, ta ipaadap mo kada kami. Sir, sorry. Apay, imanugot matlahingin, di amana nga ikasarnak. Hindi madamag na, narantak na ipaampon, tinawagan na, karing-karinang ikasarnak. Kastagayam. Wala, naisayat mo. Sorry sir, alanda kailangan nga ninong kaninang itikalay sami. O sige, kat sa mundo mat nga ipaidam nga o may misal sa rungkaran, ti anak yo. Kung birthday, awisan na kami, nakabiti mang isagana, iti kasapulan na. Thank you, sir. Hasta ninong, ninang. Karimbaga naman nung naimi no kaano ti kasarda, iti boyfriend. Namintlo kami manon naimi. Namintlo nga napasamak kada kami ti kastoy. Oin. O may da ipaadap, tunukwan, ibabawi da. Kalbasan iti 2, 3, nga lawas, uno makabulan. Kabutatal, namintlo kami nakastoy, manon nami, sa amin nga, pinadpadas pa'y iti nang imbaga nga ampunan mino. At dama may mangimbaga nga ampunan mi tanakda. No. Saanin? Ang mga ibabawi lang. Siguro manong nami kat nekari nga talaga nga awan ti anak mi. Awan ti kaduwami nga ubing iti balay mi. Dakdakam lang. Kat nukas na manon nami nga mailiw kami kadagiti ubing mapang kami ti playground. Agaayaw matagiti ubing. Mabang kami kadagiti elementary schools. Kat makita mi dagiti ubing. Pag-iintaran mi ida manong nami nga kantan yaman nga mabalim mingited nga kanen. Nga magpakata kami matla nga kadagiti mamaestra. Tapno amang kidino at takas sa mapasamak kadagiti ubing kita kampan di mapabasol. Baka no at agsakit di buksit na kapo kadagiti ted mi nga makan. Managtulong akpay manong nami kadagiti agpalpalama. Wen. Amo makit no, may nga lugar ket na progreso, siyudad nga na progreso. Tiyo mo na nga pakakitaam no apeng nga na progreso ti may nga lugar, adari kita agpalpalama. No mampay, ti gobyerno, ket iparit na kumakadag ito'y. Tada serbi na nga rin data DSWD ako nada. Ano dada kita street children, gwalang-walang iti kalsada, alan, ti gobyerno. Tati DSWD iti mangkustudyar kadakwada. Pakanan na ida, pagbasahin da ida, kenda dumupay. Amok nga adda programa na ita ti gobyerno. Nga madaman lahat tama nung nemi. Nagitay, natangkin ti ulo na nga. Alan lang aro din ti gobyerno ida, rumor dan tupay lahi nga mapanagpalpalama. Runo at naman nagitag ko naman nung nemi nga saan nga na siya ti serbisyo ti gobyerno para kadakawada. Takman na mo, no puno deta wano saan. Ngam ti saludsud, apay nga dalata di kita warang-warang. Ngam ako na nga taong krasa, di kita palpalama, kaduan na, at dada iti yasango ti simbaan. Naasiak ka rin ito'y manong. Hoy, orek tartaray ti kodsek. No, da makitak nga naka-estambay nga nakatanggaya iti ima na.
Sardingak, wano atrasak. Amudan tumatlatan manong, tumakdirda, ilukat kung tumatin ti tawat ti kotse, mangyawat ak sangagasot, kasi dyan. Kastoon itong tiyamyaman, na jagpalpalama, kabutad na sangagasot na. Iri may isang aldaw, manon naming nga napanak iti may isang restaurant. Tadito'y manon naming ti bangkat katangak iti paborito ti asawak nga makan. Mamirienda. Nakalak ti duwang order, manon naming kabayatan nga may meriendaat. At dasimrek manon naming lalaki ken ubing nga babae. Ngano Jack Mariro manong name. Ti ubing kadagtawan siguro ti 8, 9, 10. Nakita ko manong name nga gagangay nga t-shirt ti suot ti ama, no ama na. Nga makita mo lang tama manong name nga sila langana ti marigrigat. Langana ti problema. Idin to taduduwada nga ta. Huwag manong, inggatangan na tikalakaan nga order iti pansit. Idin to tayo suna, nag-order lang ti danom, kaya naka-soft drinks ti anak. Adak iti asidag nga lamisan. Kat mangig ko manong naming, ti dialogue dagiti duwa. Alan, anak, rugya mo na kanin ti pansit. Nga paborito mga pansit. Si kangarot tang, anangarot ti kanem, napsog akon. Kasano ko mga napsog ka? Katsang ka pa nga nangan? Anak, adan tumidlayang masapulan ni tatang mo nga pagtrabahuan na. Kahit saan to lang nga pansit, ti paalam nung astang birthday ka. Basta, ipasnek mo tagbasa, arami dagti amin nakabailak, tapno mapagbasa ka, makaradwar ka elementarya, high school, aging ka nga ag-college ka anak. Mga asinapo Diyos. Saan to nga tan nagsubli ni nanang tang? Saanin? Gapata na siya tibiyag na. Gapata adda mabalin ti tao nga sinurutan na. Kalamang kan. Ikararagak pa ya, kinagwisa. Sunalay nga anak ko, awan ti cake. Kan kanday lang nga, puyo tayo mo, no? Hindi pa yung kalpasan ti panagwis mo. Kung awanin na, tatang. Basta tinasken kadagwisa. Anang ortiwis mo? Secret. Siyempre, iwis ko kini Lord. Sabi ko tamadaan kan tinatrabaho, nga diretso. Ken sabi ko tadadupay nga pa nag-birthday ko nga tudumteng. Ken sabi ko tanuan yaman tarapap ko. Ket matunoy ko. Sabi ko tatarabayan na ni Apo Diyos na nasalon at talata. Nakadadumot awis mo. Abay, maditi ado nga wish. Ang mananak, man. Sige, iwis mo nga ro din. Manong name nangalak iti papel. Sako sinuratan iti happy birthday. Manong name, adala titugtugot ko iti papel nga may pagkat. Dahil may isang order, manong name, nga para ko kedi misis ko, isot in pagkat ko dati papel nga nakasuratan ti happy birthday. Sak napan ti magder, manong name, ket kinunak. Happy birthday, anak. Ay, sir? Sir? Amom nga birthday ti anak ko? Nangay ko nga ti saritaan nyo. O, detoy. Regalo ka nga. Ay, idiluktan na. Manong name tinakay. Supot. Paper bag. Oh, nagado. Nagimas. Happy birthday.
Iya. Inalamanok, manong, sa ako kinusugusto ti buok na. Kahit sabi ko nga, ha? Balasan ko. Jewis mo, kahit patgan niya po Diyos. Thank you, sir. Thank you. Tatang, na hindi kararagsakan ng birthday ko. Thank you, sir. Okay. Sige. Kaya panawang kayo pa eh. Ganahanas kang gagawin akon. Agur-uray ti asawa. Dua manong name nga order ting karik iti asawa. Ngayon may mesa tinted ko. Nabanan ti mesa, hani? At anang itatak. Dahita ka manen. Uri awan ti iawid mo, basta ited mo ka na kita kasapulan. Inapununan, dapat ita nalapsak, kasto mo na iti lingling, at na ti manug na, ngagdaldalos ti kalsada, street wiper sa nagigay. Kat, namuk nga lang, anat mabisin, pinatpatak iti libakasot. Kat kasto ni tragsak na. Sikan din ang sweldo kin ko na. O na. Asa kaya ratin, titasar ko ratin tumakantan. Ha? Sige. Intultuloy ko nga ron tinagtrabaho manong nami idinto tani Marisa nga asawa. Mahilig met manong nami iti panagasikaso na kadigiti napipintas nga masetas na iti hardin. Orchids manong nami. Iso nakasta nga da umay nga sang ilim iti balay manong nami wow mapawaw da. Pauna yan. Pinagbalin mo sa matin nga panakaanak mo digiti masetas nang nuro na kiti orchids mo Marisa. Huwag mat ngamin sa baling as-as kasuwag. No, makapanawan ti asawa ka mapan mong opisina, awan sa baling nga obrak, no, sang mga sikaso, kanagita nga sikaso, wag dito balay, agdalos, ken mga sikaso, kanagiti masetas ko. Isudan ti ka sa salita, no, awanin ti ka sa salita. Uno saan, mapanak na karoba, mapanak kanagita ubing, kasi araramidan ti asawa. No, anya ti awan ka na kwada, kanada ka na kami, ibayan mi. Amuyo, itikas ka na kayo kat isut inasken nga bendisyon na ni Apo Diyos. So nalayang ha, ipaidam na ka na kayo ti anak. Uri awan anak mi, kasla adot anak mi. Naroon na mapangkam ti bayampunan, mapangkam ka digiti eskwela, digiti pag-aaduan ti ubing. Yan. Sa lang nga ubing, di kita kahit may tulungan. Pati di kita natataingan. Kahit awang kadilatan, dinamnama yun. Namadaan ti anak. Nagmay no pusak pekid din Hala! Kinawari sa anak pa yung nagmay no pos, kat talaga nga da diferensya, kinaori awan diferensya, kada adamat diferensya ti asawa. Kasta no ka manong na yun di mangmangit ko nga dialogue di kita o may sumarongkar no kasalita dati asawa. Kaya isa magmadlata. Tanya nga rin kitustumet. Manong na yun. Naragsak kami iti asawa no pa'y awan anak mi. Kunadan, haangat ti anak ti mang kompleto iti ragsak ti may nga pamilya. No lagi di amom kanasayat ka iti padam nga tao. Naragsak ka. Naragsak ti tumulong. Naragsak ti makangag iti thank you, salamat. Thank you, Diyos unay tagngina. Mahilig kami manunaming umatendar kadagiti birthday party ng runa no ubing tag birthday. Tano ubing tag birthday manunami nakadadong ubing. Ano na ada magic, agpa-magic. Nagitay agpa-rapol, agpa-draw. Tanong kasta nga makita mi ti ikis, ragsak, katawa palpalakpak, dagiti ubing.
makipalpalakpak kami. Kasla, ibilang mi nga anak mi amin digiti nga ubing. Wen manong, kasta iti in pagagangay min nga imparwam nga ramiden. Ubing. Nalisto nga naglabas ti panawen manong nemi sa amin napupuutan. Siyempre, at dari kiti kondaway nga kita no manay-nayon na matlaing ti account. Nagyan ti account mi. Panagkalan mat amano. At dado kumapay manong nemi ti adda iti bangkong ornong mi iti asawak no saan kami nga mangmangted ti donasyon kadagitay bayampunan kadagiti NGOs nga ti panggap na manong nemi ket tumulong mangted ti ayuda mangted iti daddo mapay nga panagkasapulan dagiti adda iti baba. Ang asawan manong saan kam lang nga basta tumultulong kadagiti ubing nga personal nga edad mi, no dikit mangmangdad kami ti donasyon, kadagiti na duma-duma nga foundation, amang tultulong kadagiti kasapulan ti tulong. Natulong kami. No saan kam kumanga natulong manong Navy? Nalimad ko mga milyonaryo kami. Uno milyonaryo at adududwa kamat lang. Kaya, ket manumat lang ti gastusan mi di bills kadakkel mati sweldo iso nga at basit maornong aging ga dimteng manong nemi ti saan ko na pakpakadaan nga pasamak madmadlaw ko idin manong ngano kasta nga agbuyak ti TV kita adagitay biktima kadagitay uram. Makitak manong nemi. Iti panagsagaba, panagliday, digiti biktima. Kaslak lang maisurot na di emosyon ko kasla siyak. Siyak dati na uraman. Digiti krimen manong nemi, digiti ma-rape, sadan to papatayan, kasla ko la bakbaklayan na jerik na ti may nga ina ken may nga ama. So nga tinaramid ko, sa anak ng buybuyan kada kita. Madi, maapektaran tiriknak manong. Ang yung jakmat nga rodlat na maliklikan nga dadagiti gundaway ng narona ti social media. Nagbuya ka manong nemi kadagiti na-upload nga kangrunan na dagiti biktima. Ti kinaranggas ti tao. Kasla, siyak ti kang runaan nga makarik na ti sakit. So nga tiraramidek, liklikak di gijay, ti sapulak nga buyaan, ken basaan, dito nakakatawa, tapos nagkatawa. Kaya't nga sawan manong nemi naragsak kami ti asawak na tumulong kami. Ngayon no makakita kami, kadigiti biktima iti panang dadanes, kinalukot iti pada nga tao. May ramramang ka mga sakit. Uwan no masaktan. No manen mariknak dayta manong nemi panagsakit ti barukong ko. Apasare madlaw ti asawa. Sweetheart, honey? Kaslad irik-irik na yun. Kaano tinaodi nga pa nagpa-check up mo? Awan na nyaman na rito eh. Nagpa-check up ka kuma. Pasit da ito iti panagtayang panaglakay. Kasken ka. Madlawan nga talagang medyo agkurbat-bat kan. Samad kami nga napuputan di panaglabas di panawan sang ganit. Para kang ka, ipalubos mo, nga mariknam ti panaglakay mo. Saan ti man nga ipalubos ng dumting data? Saan ka di? Ag-exercise ka. Katararamidan taman tag-exercise, di ba? Hadlang exercise. Sexercise pa eh. Taori, mapukaw yung ti urge, madamag pamuspusan, tapno, makapagkanaig ta.
Kasla ka barbaro man ni ayat no dadto man. Ang galing. Sweetheart, honey, di salunat mo ha. Masapul nga agpaot ti biyag tang agpadpada ta. Tapos di kasta, maitutuloy at tumulong kadagitag kasapulan ti tulong. Tabarbareng no ito, datamot ten tagpatulong, adun tumat limang tulong kadata. Irimay sa nga aldaw manong naming indrantak tigim matang iti adu ang baling nga merienda, makan, nga adu nga supot. In parking ko manong name iti kotsek. Iti nakaparkingan na sa nagnag na anang sapul ti pangibunong nga karigiti awit ko nga supot nga makan. Kadgabuta, amuda manong naming agibumbunong ak imaribongbong, dagiti ubing, adot imaribongbong. Ada nakita ka may sangobing manong naming nga may sa tiima na. Makita mo lang tama manong naming. Yeah. Mabisbisinan, malnoris, kinasaritak. Anak, ay na nitatangginanan mo. Awanin, sir, pagkiga ng mga rod, nilulang ko nga unay nga makatakder. Kasano kay nga rin nagbibiyag? Kung formulatan, sir, no, asino timang mangtad ka na kami. Sa dintayan ni lulang mo. Intudo naman ng name iti pangadaywen nga da sila abong-abong lang. Saan kong sinulit manong name? Nawang pinarigat ti pagnaan. Ngam nagnaak, sinurot ko ti ubing. Nga ti ubing manong name kat kaslasaan nga mabannog. Lagto, lagtid. Kabayatan nga mariknak nga mabanugak. Tadayo ti pinagnak. Nakita ka manong name ti bakit agkubkubo. Lola, ay, sino kayo tay? Inikak, dito apo ko yun ti kanan na, merienda na. Kit mabalin nyo mati makipangan, makimerienda. Kasi nung nagbibiyag kayo, ti kasto nga kasadyo. Amo ka dito gobyerno? Amo ka dito kapitan nyo? Amo na, sir. Kung formal at natin mabalintang, edad ka na kami. Nakakaasiman dito po kuyo. Saan ka din ang basbasa? Saan, sir? Di na kaya, tao uyawan da iso na. Kabalad yung hindi pala timapan gumatang no kung ano at akwar tayo. Kabaylak asari karkarikatak. Uri kasanot pa nagkubkubo. Magtedak nga rati kwarta, tigatang yun to, mabalin yung alutuen, mabalin yung sidain, ha? Tas sublyanan kayo ito yung bigat. Tanong kasano, ipang kayo ito tinapimpinas ng lugar. Tanong kasano, ikalikakong ko ti panagbasa na ti apo ko yun. Tori no may mesat ima na, okay lang, basta nanain ka nagagat ng agbasa. Agaman kami kang kasir. O, dito ti kwarta, ha? Nga magsublyak to yung bigat. Umay kayo ito alahin. Ipang kayo tinapimpindas nga lugar. Ngayon sa anak nga nakasubli, manong name iti daytang imbagak apa nagsubli. Gapo siguro ti panog ko. Hindi makasangpetak dito balay, manong name na ginanaak labiit sak nagdigos. Hindi makadigos sak. Hindi ta bigla nga sarapa iti barukong ko tamarigatan na nga umangas. Marisa! 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 Nagalalis to ni Marisa nga imay kaniyak manong name. Hindi ta arakupan nak. Hindi ta aprusan na ti barukong ko. Hindi ta masahiyan na ti barukong ko. Dito yan nga sa angkod nga napuutan no anyat si marunong nga napasama. Napukaw kon ti puot ko manong nemi. Kiriag sublin ti puot ko adda kon ti ospital.
nagsangsangit ti asawak. Roldan, Roldan, honey, Roldan. Anad na pasamak. Anad balik na. Nagsan ti parokong ko. Dati ko na kang kainding agpa-check up ka. Yung sanak mad nga tinungpal. Dati ko na kang kainding nga tasalunat mo. Awan sa serbi na nga do't matulungan. No sa amumat nga amo nga tagibanan tasalunat mo. Hindi mo amo nga tulungan ti bagim. Anati ko na ti doktor. Kasapulang ka ti operasyon ta pusom. Heart operation? Why? Nangingina di kiti agas ng reseta na kanya. Inreseta na nga para kayo ka. Tapno lahing. Agagas ka. Tapno mayoray tinaka-schedule nga pa naka-operam. Kasano ti kadakkel. Tiga magastos ti operasyon. Kasano? Saan nga umanahay ti ornong ta? Diyos ko. Nga di ornong ta. Baka umanay lahi nga paggatang mo iti agas. Ngaminton maibos. Sa dinuntupay ti pangalan ta ti gatang ta ti agas mo. Mabandan to agpatulong. Mabandan to umutang. Ngayon saan ka nga maoperar? Sigon ni doktor kat mabilbilan no kuan ti aldaw mo. Karuna no may sardeng mo tumar. Gusto nga kasapulan ti operasyon. Pangalan ta nga ron. Ti kwarta. Nga gastusan ta ti panagpa-operar ko. Agpatulong ta. Mapanak ka na giti kakabagyan. Mapanak ka na giti kakabagyam. Agpatulong ta kadakwada. Umutang ta kadakwada at tapdan na maurnong nga para ti operasyon mo. Kasta nga ron tinaramid ti asawak manong nemi. Nga maging kamatlaeng iti sangaribo ti kangatuan ti maitedda. At dadagiti awan. Kasano nga makaurnong kami. No agpautak manong nemi ti ospital, dumakdakkel ti bil. So konak ti doktor. Doktor. Mabalin ko ti rumuhar. May bibusin to nung mi para ti agas. Kentinal daw may nayon. Nga bil ko dito'y. Kasanong ti operasyon. Awang bet ti mabalin mi nga. Pangalaan ti takkelon ng kantidad. Labit na sama ti trabaho. Apay nga di kayo nakaornong kat awang man arak yun. Doktor. Inintad mi atulong kanagiti foundation. Bayang punan. Kano kasta nga sweldo basit laing ni deposito. Agatangak kanagiti mabaling kong irregalo. Kanagiti ubing. Kasta taramin mi. Nga diyo sinakbayan ti para kada kayo. At damat angim saan nga umanay, doktor. Umat nga rod ti libreng operasyon iti hospital. Ay kaya magkararat na kinapa, Diyos. Sigun ti panang ibaga, magit ti panang istorya, magit nasiyat kayo, kanag iti pata yung tao, na naroon na kanag iti kasapulan. Agidundun na kayo, kanag iti NGOs, nga mangmang titulong, kanag iti ang kasapulan titulong. No saan mga direkta, nga ta kayo titumulong,
Mangbangnad kay ti donasyon. Kada kita kasapulan ti donasyon. Natulong kayo na kasta. Kanamok, nga nagpatulong kayo, mahit adumat di kiti mang tulong kada kayo. Inaramid dan dito ti asawag, doktor, ngem. Tsaka mo, baka di kiti napanami, kat napanandya asawag, kat handa nakaori ti tulong mi. Tadi namat kasapulan ti tulong mi. Manong nemi makalawas kun dito ospital kat talaga kayat kun ti rumuar. May ubus nga talagang ti kwartami. Baka no awanin ti kwartami nga panakairwar ko dito. Iti may sangal daw anong nemi nga awan ti asawak. Kalpasan ti binisita nak ti nurse. At damay sa nga doktor manong nemi nga damo ka makita. Babae nga doktor. Kumusta kayo, sir? Doktora? Makalawas yun. Okay, kahit minti rumwar, doktora. Apay nga rumwar ka? Kahit di pa napas ti operasyon. Naibusin ti ornong mi. Saan kami kahit di makorornong unay kapata? Ado da kita tulungan mi. Pang itadami ti donasyon. Sir, agsaga na kayo. Para ito no malem nga pa naka-operaryo. Alas 3 na kayo schedule. Doktora, aping ini schedule yo, katawa mo ti pagbayad mi. Wano, nakautang ka dito, asawak, kat nagbayad din. Apag sumit nga sumrek manong naimi ti asawak. Marisani, nakala ka di matlaing titulong. Nagbayad ka din para ito operasyon ko. Haampay. Inulit-ulit ko. Nganapan ka rin mabaling ko pagpatulungan, pagutangan ng maawan. Pangarap ko na ni doktora. Nga, nabayadan na yan. Kaya naka-schedule ti, paano ka-operar ko? Kasi panagawat ko, doktora, hanga may schedule ti operasyon, no? Awan pa tinay-kwarta nga na deposito mo no na bayad. Awanin tinas kan pagkabayadan nyo, sir. Ma'am. Awanin. Amin. Nabayadan nyo. Sino ang bayad? Nagsalita kami kina Dr. Guerrero, ket gapata, adon di kiti inoperar ko nga nagbalegi. Dito ti sikwa, paglaingat. May pangkabit ti puso. Siyak ti kang runa nga mga operar ken ka. Sir. Ngayon sinot nagbayad. Siyak ti nagbayad. Kinawanan ti naskan pa nga sigarik. Nga Dr. Speaken na tumapay. Idi taadda kinaot na manunay miya kita. Nakita ka manong naming nga da kinaot na iti bulsa na. Bulsa tinuporme iti doktor. Sanintad kanyak manong name iti papel.
binasa. Happy birthday. Penkrap ko. Siyak tarang isurat da ito'y malakip ko. Kasi ti penkrap ko. Happy birthday. Awang ka dito malakip mo, sir. Una ti kaado, ngayon ikam tulong. Kad di mo malagip. Malagip ko. Kahit mo ka di sawan, doktor, si kada ito yan. Agama, si kakinitatan mo. Ito ba yung isang restaurant? Nga birthday mo, nga pansit laeng, din isagana. When, sir? Siyak. Tinik kami ti. Ngayon bagak idi nga da ito yan din isang sangayan. Nga pa nag-birthday ko. Siyak na di ngobing. May sako na, doktor. Dagiti wish ko, pinatgan niya po Diyos. Kabigatan dedi na daanin ti permanent nga pagtrabahuan ni tatang numampay basit lang ti sweldo na. Ngimiman na nga pagbiag mi, nainayunan ti sweldo na, kabayatan nga panag-high school ko, panag-college ko, kaya nga nagadalak ti kinatuktora. Nagturpusak, kadada itanupat nga tawen, sipod nagbalin ako na doktor. Kadagaman at talagsapat manin ti dalan ta, sir. Saan ka malipatan? Ada dagiti gundaway nga, mapanak ka dagiti adu nga tattao kat sapsapulag ka. Dilayang kalman nga nakita ka mat maturog. Kat nalasing ka. So ang ikandan ko, kada dinted mo kanyak, supapakat. Ado unay, supapag na dinted ko keng ka, doktora. Dahil dinted mo kanyak, makan laeng. Ngayon na di impay mo kanyak na ragsak. Saan nga masupsupawakan? Nangaro na. Kat talaga, na pinadgan niya po Diyos, dagiti wish ko. Agyaman kami. Niya po Diyos, tirombre nga pagyamanan tayo, sir. Sige, isagana yung tibagiyo. Tama isaganan ti panak-operaryo. Alas 3 numalem, marugyan ton di operasyon. Kahit sir, ma'am, saan tilipilipatan din kararang na magkidaw kini Apo Diyos. Nasapay ko ma, tabaligi di operasyon. Hindi makapanawan di doktor, manon na imi narakop na ti asawa. Pudno unay, honey. Pudno unay. Ano na siyat kahit ipadam nga tao. Nasiyat naman. Ken, ni Apo Diyos, nakasaysayat launay. Balegi ti operasyon manunay. Ketrimuara kiti ospital nga 80 ti binaybayadan ni. Pinarakop ko ni doktora Michelle de Guzman Mano. Awang pa'y asawa na. Nga mada boyfriend nan. Indon ako nagkasariyo, doktora. Maybe next year, sir. Dito ko na malatan. Mabaling nga ninong. Maganda nga saan. Oh, ninang. Ha? Ipakamukto ka na kayo. Isa din ita ni tatang mo. No kayat yun, ninang. Poreta of con. Agkukuyog tayo, agkukumboy tayo.
Pabalin yung sarong karamot ni tatang ko. Di nakita hindi manong nemi agagangay lang tarwaten na makita mga kapuspalad ako nada. Iti may isa nga balay manong nemi panakalan met nga kas nakabarbarunay. May isa nga macho nga lalaki manong nemi ti simabat ka na kami. Tang? Nalagip mo, daddy? Ay, ito na. Sir, ma'am. Imbag lagi din ta, iti hospital nga nakitarayan nyo, kaya sum iti hospital na pagtrabahuan ti anak ko, ni doktora. Kasi lahat damo ng pimintas ni pamagimita, ang hindi nakita kayo. Wanta matagibanin ti salunat, sir. Kinawandahan ko ti salunat ko kapag doktor ti anak ko. Kaya ti trabaho mita. Ada bukod ko nga talyer. Nga imamanage ko. Kahit ninang ti awag na kada kami ni doktora di kompadre nga ron. At imbaga kasarto ka noon next year. Sa Edgar kompadre. Ala kagaman ta kinabo Diyos. Apo, grabe ko na ti anak ko. Ti sakit mo. No saan mo operar. Nalaing ti anak ko. Siknan ka na kita. Adon ti nakalasat. Gabo ito yung operasyon na. Nalaing nga doktor ta anak ko. Hala, dumanong kayo pala ka, hindi ko agmirian dati yun, no hanyaman, hanen. Magagara kang mulawan nga gawit sa jibalay. Duman di kita mangururay ka na kami sa jay. Hala, kahit, alawin, sabi ko matag na na yun nga tarabayan natin ni Abo Diyos. Sabi ko matamana yung petibiyag. Hantap nung itutuloy ko malatati tumulong. Nagsayad ka yung tumulong. No, tumultulong ka, awang pulos pa nagkita pusom, alagad adan mangtulong kang ka talaga. Nangalakam matlaeng manunimi ti adan nakam na kabagyan ti asawak ken kabagyan. Babae ken lalaki, manunimi. Abinaadal mi ida iti high school aging ka nga naggraduar da iti college. Okay. Isuda pa yung tinag-asawa, manong. Aya? Wen, isuda pa yung tinag-asawa. Nga isuda ita, manong name iti kabalay, mi iti balay. Nga dadua, nga apu kumi kanakwada, manong naming, nga isumat iti, magusgustuhan mi, nga aywanan, aywanan, ken as-asikasuin. Agtawan kami manong nemi iti 71 kaniyak idinto ta 70 ti asawa. Kaya no ararigan manong nemi kat kasla adupe lang di kita atiwan mi nga ububing tinawen na. Gabutan na asikaso kami ken natulong kami. Ti asawa san latang sarday ti manang asikaso na kadagiti masetas na. Astamat kan nga anyak manong nemi. Ti pensyon ko manong nemi ket isut aramatek nga panang tulong kadagiti kasapulan ti tulong mamang ti donasyon. Kadagiti anak mi wenno dagiti hinalami kabagyami sudang agasawa ket napintas kang padpada ti trabaho na. Daytoy ti pagkasarita kadagyaman naklaunay ti laing mo nga nangurnos kalpasan nga nakinsen ken ka ti Italiana through your messenger. Agawan naklaunay ti laing mo nga nangibasa ket sapay kumata damat ni batik nga adal. Liwliwa ken pagsalimingan ti biyag kadagiti padak nga nagdengeg ken nagbuya. Tuwing nga dagyaman nga pagayam mo. Roldan. Thank you Manong Roldan iti panangiburay mo ti pagkasaritaam. Lati ko na gusto ko na sala nga ti anak iti mangted ti ragsak ti maysa nga pamilya uno dagiti agasawa. Ore sa mo anak no bilang mo anak titulong ken panangted mo ken kuana ti sigpa. Panagserbi ket talaga nga mariknam nga sika ket maysa nga ama wenno maysa nga ina. Dahil man kadagiti nagbuya ken nagdengeg padanandak papagayam into numalem 12:30 lagi tinapalabas ken into alas 2 numalem palubos siya po agkakaduhat ito. Salamat.